Minawale usara turana chisu. Minawale unakalo. Minawale langi. Kemusa vigomani kwa turana chisu na. Huli vivi maka A+ grade. Vedi na wale nakalo. Kemusa vigomani kwa zalaka. So minawale nakalo. Kemusa vigomani nakalo ni kwa Deuteronomy 28. The blessing of God come upon us and overtake us. Bless in the city. Bless everywhere we go. Jesus and the power of the Holy Spirit and the beauty of the Holy Spirit. Let's spirit of poverty and the beauty of the Holy Spirit. Right now in the name of Jesus, we declare open heaven, Father God, in the name of Jesus. We declare open heaven, we declare blessing, we declare blessing in the name of Jesus and the power of the Holy Spirit of God. Hallelujah. Your name be praised. All in the name of Jesus be magnified. All in the name of Jesus be worshiped. And the same of Jesus, salve tu reino, coventina, and dona. So is that article que está leyendo de boa, agora você pode ganhar lá. This is the Lord's table. When they pay the Turana, the boy of Tabi get the Turana, the other people go. Meda Meda Turana. We are all invited to partake with the Lord from the Lord's table. On the Lord's table, we have elements. We have the bread that symbolizes the body of Christ that was broken for us, sinners, and we have the wine that symbolizes the blood of the Lamb of God. Amen. Let me say, this is pure blood. It was pure blood, sinless blood, Amen. And then so we are all invited. Yes. But let me add a word of caution to eat dua. Each person has to examine his or her life. You look at yourself. But one thing I want to see, when you look at yourself, you know that you've committed sins. You've done wrong. You need to confess yourself to the Lord and ask for
his for you partake of the Lord's Supper. Not only that, you want to go to the Kakunom back. Kakunom back. One of Kaka, and comes in that Uduro, Cover, comes in that. And then one of the one for the mushroom. Kaya mo something na ano mo ba para tuwa. Amen. Kung something na ano mo ba. Amen. Sa. Dan kita boleh bicara dengan Allah satu bulan mo. Father Lord, we want to thank you for this grand opportunity that you have prepared for the body of believers today for this church, Father. We honor your body. We honor everything that was done for us at Calvary. The body represents your body that was broken for us, and the wine represents the blood that was shed on our behalf, that brings salvation to us, that brings cleansing, purity of life. We are so thankful to that, oh God. We confess ourselves, we confess our sins to you, Father. You know everything that we have done. We have everything that we have said, Father, that goes against your will, goes against the will of God. We confess it all to you right now. Each individual person, collectively, Father, we confess our sins. We ask for your forgiveness today. We ask for the cleansing from your blood. We ask that you forgive us, oh God. We are sinful people, oh God, but we are cleansed through the blood. We thank you for your given, Father, through the communion that we will have today on your table. We will be strengthened. We will be empowered. We will be blessed. Oh God, hallelujah. Those that are sick and born, I pray for their healing right now. Because your word declares, hallelujah, that you send your word and you heal them all. Hallelujah, by your stripes we are healed. Father, we thank you for the healing to our bodies. Hallelujah. We thank you for the healing to our emotion. We are healed today, oh God. In Jesus' mighty name, we thank you, that we will be filled with your Holy Spirit of prayer.
Una wili ka tara na ito na tingin mo tamu. Me non ti quella ba ka di tura na mo ba ka di tura na ba para uta ka na tura. Oi ko ti ko na tuba na tura. Ya me mata na tura me balada. Balada di ko saranga na ka misina. Kila iko na tura na ba yone. Kila na be ka to me balada no mula. Kila na hamo. Kila ka Sakilao di tura. Baru takino kaya na tempe di tura mo merebe watita be hiko na mbe kani bota kenda kalo. Uli be kende do tikini mo tabo e kati gona postiko me baleti tura mo tisu na ka wa fora pa ko be bai. Me baleti go bata kia. This is what the Lord did on the cross for you and for me with regards to our sins. This is the word of the Lord. I'm reading from the New Living Translation. He personally carried our sins in his body on the cross. And when we brought to Thoko, yeah, Rata and Mona. Amen. They call about the Thoko. They call about the Sabai Doroti. They call about the Madomingo. They call about the Madomingo. Sakila. You are dead to that sin. You are dead to that sin. You are dead to that sin. Sama tikina. Halo nung sa puro jo. Sa sel na takaw. But tamat to takaw sa mate o tikina. That's why he took it upon his body on the cross. It was nailed on the cross. Hallelujah. So that we can be dead to sin. Amen. Come on, sama tikini baba. Hallelujah. Mati tu kini baba. Ela cai tu kini pula. Vira mai roba que vai ser ouro. Tu sama tikini baba. Tu baba tu mala. If you are already dead to sin, how come you are still committing that? Because according to the scripture, we must sama tikini baba. Oja, nama and live for what is right. Say, live for righteousness. Don't be so that you see that you are dead to sin, you are alive for righteousness. Somebody to by his wounds. Hallelujah. You are healed. According to the word of God, you have received your healing today. Once you were like sheep, amen, who wandered away, but now you have turned to your shepherd, the guardian of your souls. The guardian of your souls. Amen. Hallelujah.
Ivan numero che sia tu kanyamo. Untuk orang numero sahabat dengan ini numero. Haleluya sabda lukwaya. Amen. Kalau orang numero dia tu bawa nungra. Yang nama kita. Amen. Dokar kita. Kalau mungkin atau sahabat tak rajin. Nukmate. Yang nama lester mai. Oke, dah bawa internet tu mereka di sini. Kena mereka belum tahu ini. Pero bila katakan tu, dia usah tamat apa mulai. Dia usah tamat apa mulai. Kerana ulama dia usah tamat apa mulai. Dia usah ulama ini kalau. Hallelujah, Jesus is the shepherd and the guardian of their soul. Jesus is the healer of your soul, the healer of your body. Your redeemer.
sa tinda bagi bahaya ni dosa. Kalau orang itu lekam sendiri kita mengenai kasih lo. Imen lo tungai haleluya. Sa tinda bagi bahaya dua. Yang paling itu orang Yesus sendiri berkata bapak fai. Kita bagi bertuna cukup malu berkata. Ini bagi berkata Torah. Ini berkata tanya itu orang Yesus. Tunggu terus sosok. Kalau kita berarti Malcolm, pokoknya orang bertuna, oke, kalau istilah mana macam mana, ya, apa sih namanya, ada yang kita sama. Amen. Tuhan kau yang berkati pada kita, sa soliko cumai, turang, cuma satu cumai mau tulis saya mungkin talent so that he can flourish in the house of God. Bless the Lord of the King and the house of the Chumawa. Ni teratur cungan na mixan dari itu kami makin tahu. Orang cungan pun belum soal berkat. Amen. Kita kalau waktu itu makin yes. Orang nak sini pun saya. Besok ya. Kita kita buat. Kita juga tadi tu. Bagian mereka beri sisi kita cuma main kami sini sini boleh kami main dua sakit dalam itu pada kali kita ini sini cuma ya kita sini cuma bicara kami sini lain kau itu juga ada turun kau itu tercuma sore belum turun ada masukkan dua apa kalau tak main kalau tidak benar dan yang mula awal turun cuma sini lain kau tahu tak kena sama belum turun Amen. Bagaimana kita mengenai rumah tu na YouTube. Amen. Lima masuk dalam waktu nanti kita mengenai dosa. Natural. Praise the Lord. Kita nak kami berbicara. Nama Domingo. Na waktu itu malu ni berna. Na bose. Na waktu kita na briefing. Iko. Kalau ni brief TV kita kan kita baru lain. Kalau kita ada setengah tahu. Na facility ko itu kita sa sulwikan sa siya mo eh sa siya mo pero itu ngamo na 3,500 square feet chibida kita lang kaya malipuro na makatulong sa magtuliting na ito ya may malata na kanay tabi nakuro lang na yun. Iyo. Tali normal na yun. Praise the Lord. Alam mo naman yan. Praise the Lord. Isa lang rin nga lang ito kaya kibu nga kaya. Praise the Lord. Amen. Diba kayo sa mga kaya 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 ito kaya kaya mga kita. Amen. So, kaya sa sunibikan na na facility ya. Jadi kalau soal itu telah diberikan kepada guru. Lepas itu telah nalasuk telah kumaidakin. Anak dikatakan kepada baru kita baru sa sunibikan na token facility ko kita mata medala so mga hindi mga nagawin to amen hallelujah glory
tunga bikin ko na nomor di rango ya unun mo ba sa tondo tunga lo rani lo songa to son karla na ya ba ten song sa tunga bi ka to ko ba sa yes and I'm going to the conference in a solid in the pledging conference so sa tigo na list ng nomni pledge I have the list sa sige mbala weekend ka ko sa out na conference ngay ito na ano doon na mo soli ano mo kaya no binakati ni December na ka sila na sa buwa simsa buwa tungan ng soli tungan ni tungan ni na tu na tura na bakal mo tayo bakal mo tayo ng there will be an abundance, there will be an overflow. Ano mo yung nagkaroon ng gano'n is the God of abundance. He's the God of overflow. He is El Shaddai, the God of plenty. Siya yung nakaya, siya yung tuwa. Amen. Chik nga na kaya yung siya, nabayang kaya na nga na klo. Amen. Nabibayang nga yan, nakilaban na overflow. Tura na ito. Matatalamin mo na matatalamin na nung ni Sebu Ser. Matatalamin na Sebu talaga ni Mek. Lolo. Oh, sakit mo ni bisulit mo ay bakal niya niya. Bisulit na talaga ito Sebu Ser mo kapi mo niya. Oh, iyo. Mo na Sebu Ser niya mbak. Hallelujah. Et namin. Anointed. Amen. Kalau satu nanti room, it's gonna be full of blessing. Hallelujah. Lechukin na share with turanga. Lechukin na tutuk with turanga. Hallelujah. Tara tamata. Ene hapo kila nabii sawa na ngalawa. Bishuri tumekuwa leo tumia baro tumai. Baro mana mago mai go hallelujah. Ana sema tekila na share mat share mbele kwa berendi. Hallelujah kabaki na sema tatu tumaki na mege. Kabaki na bikato sana mai share Roma. Amen. Ana mago mai go na rotu pinaka. Nanda masuk na ba ko matikyan kina na turanga. Doon na committee ni conference doon wala ba ni committee double doktor na doon ba ni wot na lotu alalo na tamang tuna mago mingo na wot tin mago weekenda kele na do ba to do magin so tin mago Jesus melo ni na ba ko mo tiket tula na lo sana wala ya ni dua sana ana bi kaya kan bel ci weekenda na kam ni sig day no masu na ba ko mo tiket na tula itu kita orang dari itu, memelah dari itu ya siapa? Ime memelah tanah malai, lalu tu lebih bulu itu kasih maloni, satu tuan turana, ini saya tuan yang melawai itu naksara yang lakukan lawan itu, mereka bilang tu mendaki, bulu nanti tu mereka mendaki, ime risol, dia tunjukkan sinambungnya kami tuliam di dalam ini orang buka. Kena lutur orang lain sini sat kira na kai biti makin na dike terna terna kira na kena lagi terna kira na sokal na lima mata ya demikian saya cuma bi total gas malon ke lutur motor wale dan lutur lagi sara ada doli makin na buruan doli buruan ini na bato na kina langsung terjemai amen praise Lord. Cuma sana ke nabi mama ni bitu na kali ko bino mi kala bitu amen al mi kala mama ni bitu hallelujah amen nabi mama itu orang yang terang no mi masa dan Ramadan itu special nama special jadi kada sistikiti na lo tu na bongo por na masa usau bantura special nama dalam tu na lo ni kami sikit dai bikin na baru cuma nak kami kuah, haleluya. Nah, saya mau bangun cuma ni kita ni, sister kita kuah dua kilo lima nak betul apa ni, lang saya mai biti, kuah dolar saya, mai biti ada kila, kita matai walu, ni matai walu, amen bersama ini. Kalau cuma turang, mai sekolah cuma nama, nama ke, kalau sahaja mana tadi ko. Hallelujah. Kamu betul saya mau ada macam apa tiket ni bayar dosa. Ini baru cuma
Amen.
Hallelujah. Hallelujah. Bukan yang mana stain blood. But when it comes to the blood of Jesus, amen, it is unstained. It is powerful blood. Hallelujah. Cleansing blood. Dan rasa lari kamu. Yes. Luli kamu. Kau sendiri teman kau. Hallelujah. Endurang kamu. Kau aku diberi tadi. And I will. Listen. Amen. Yang tu kalau kita nama saya ini biar orang saya tahu. Amen. Salah satu yang dia. Amen. Siapa? Waktu semalam kami nonton terus. Kan dalam ni bayar mina. Ni bayar mina. No ni bayar mina. Omo kaya macam ni, you can do. The message is in the song. Huh? The message is in the song. The blessing is in the singing itself. Omo kaya macam ni going on. Let me tell you one. Let me tell you. Na sere no muti ni não é. Ela vai ali kina. Wana kalu. Endeta mai na kalu. Yes. Ngai mai ubi na kalu na mama. Lang sere kina mama ba bila. Ni sira mama na kalu di mai ubi na kama itu wana kalu. Ana takani kina mai. Yes. Amen. You name. Kala tu wana kalu. No. Halu takani kina mai. Kau. Ana takani kina mai. Hallelujah. Bimo mai na takani kina mai. Na joy na takani kina mai. Na pagkain na takani kina mai. Na sautu na takani kina mai. Hallelujah. Hallelujah. There will be an impartation in the presence of the Lord. That's why you need to come and stay in the presence. That's why you need to come and rest in the presence. And I want to see you looking at your soul when they share with you. And some of you do look at your question, keep when they share. But at the share away, what come when one, the big cat of the woman, it do. Amen. Dora sana ndre mai kina de share. Hallelujah. Na share ni mo pinu naka. And I'm going to release. We get a water call. And share water call. Hallelujah. Not the body never naka. Hallelujah. Na no mai ni water call tadi. Na kana mo na ma tu na kai no. And kai ni share da. Tu na kana no na lo to. Hallelujah. Ta na mo tu na kai ni share da. Amen. Ah, ko le to. Yeah, sa set. God bless you. Amen.
Saul, sana na baru orang kami di sini dai. Maka minggu mana banyak cukup weekend dah orang tua. Kau nak berapa tahun minggu? Kau semua dengan dau seri, kau semua dengan dau seri, kau dau dulu. Amen. Praise God. Maka minggu mana banyak cukup weekend dah. Na boleh bersama sini, na boleh worship, na boleh sedikit kita beritahu. Kalau mau berubah, mau bertiko, kalau cuma na Canada, saya cuma ingin bertiko, dan sama ibu mau bertiko, dan berkali bersama ini. Mau bertiko, yo, masih mereka terwajib yang mau saya bikin bos, mau nak berapa bertiko. Praise the Lord. Kemudian teman anak keluar di sini. Praise the Lord. Kalau misalnya kalau bina anak keluar. Haleluya. Sementara di waktu itu bertiko bertiga dorkan. Kemudian dia mengulang. Saya dibutuh anak keluar dorkan. Praise the Lord. Kalau salah pada itu kita tak usah waktu buat. Tak. Ayo sana dia pada itu. Ini boleh bersihkan tak. Kalau saya siru semua. Mending usah mulai cakap baru. Praise the Lord. Usah bila usah ada betul memang usah apa turun. Ni kai bosan ni mata. Praise the Lord. Enak kami bila jadi orang buat ni kalau mana tu orang semua solo tu mana kita terna. Okey dah sana boleh semua solo dan kami tu jadi. Haleluya. Dapat berbina terhati untuk orang nak kita orang lagi kina dalam bulan bila terkata kami dia tu are you a friend of God? Praise the Lord. Apa masalah tadi itu? Orang mortal termalu. Noko ya. Rubio kan bina apa tidak keluar. Praise the Lord. Seorang ni orang ni binakan orang ni dende. Itu memang terkenal apa? Dia bosan tu apa? Merau itu mana rubio kan tidak keluar. Praise the Lord. Wamu dari itu orang kaya boleh kita itu bulan mana lagi. Praise the Lord. Ibu kita bina terang di terang kasih. Praise the Lord. Berapa boleh lebih masuk? Praise the Lord. Dapat bina tak kita nak keluar. Enak kami bina ni kuat. Orang bibi usik apa lagi mikir dia dai. Satu bibi mau tahu mau bantu nak kala-kala. Praise the Lord. Elok ni tu orang baru betul ya. Praise the Lord. Hallelujah. Orang bibi nak tahu kita nak keluar nak kami dia dah rela bulan-bulan. Entah mana tahu kita nak main di mana sero di keluar. Okey nanti sama yang foto-foto cuma nak sih. Praise the Lord. Sama tu boleh makan tu nak sih. Baca minister satu mau tu bikin dan nak sih. Entah orang ada tipu, entah orang ada tipu sini pun, tapi sesuatu lagi nak keluar, enak kami bina dia. Entah lesu nak kami sini pun, sekali dolar lesu dia bu, dolar lesu dia dasar modal semua, orang buat ni, lepas itu kami kita nak beli bang bulu tak. Praise the Lord. Tu ni bang orang revival, enak kami bina sini, tu orang tak, dah masuk orang tipu, nak beli bang bulu tak. Haleluya. Kalau nak beli bang bulu tak, sekali dia Haleluya. Okey tak sahaja orang dari bawah kita akan menjadi. Praise the Lord. Dari bawah kita usaha ngabi itu, itu usaha ngabi ambo. Praise the Lord. Nama saya dari bawah rogina. Saya ni kami kazan bote nama saya. Praise the Lord. Ini kami dari sini. Kalau tu mengapa? No pakai sahaja dari bawah. No sahaja dari ngabango. Rentang tu macam mana orang kiciko. Kerana apa ngabango? Turun. Ni mana dari bawah tiga. Kemu kalau bosan kan?
Hallelujah. We all need revival. And I sing a to return, to recall, to activity from a state of death as the revival of your spirit. Praise the Lord. Praise the Lord. Shall humble themselves. Pray, seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and forgive their sins, and I will heal their land. Turang himself on the wicked. Wara wicked Roma na mo sa dai. Bila mo na turang na ta mo may bata gilaw. E mo na mo ni sa na klo dai. Na may post na klo, ni wara ta na ngene na lo ki mami. Pero turang na ro ni bo bulidi. Ela que me deu outro nome vossa turang, outro nome vossa. Ela sega litanmane. Ela vai falar na câmera tá lá que ele tem aquilo. Ela come que não dá muito. Só não dá muito motor. Ela vai lá. Ela não vai dentro. Todo não tem que vai para ela. Que meu nome não é vossa. É que me quita aqui na. Então lá. Ela come que não dá muito. Tisu, me turang, me bombola dina todo. Aleluia. Aleluia. Então tá todo mundo na casa mo na revival turang na rama. Então a cara do ali. Que me sabe da tudo essa revival nada. Me tô mandando revival ali. Era assim como ele falou. O eu tô só tudo de como ele tá. Na revival ele tem gostar gavião. Ele tem gostar gavico. Não sabe como bota lá na também não. Me vai vacina digo, me vai balatico. Me vai para cada vida tá tratando com um gavico. Ele é cabe na nesse que dai. E da outra na nossa limonada, lesso que dai. E tudo jogo. If my people. E para ele tudo me vai aí. Que mandou na cara da cara. Ele é subimento na cara. Praise the Lord. Quando tu vai ir, que vai cair. Que vai cair o sada cabo mo. A hora que ele acaba de ver não é. Bota lá bem mano. Tá. E quando ela sabe como ele se vai $50. Vai tu, mas tu era tudo volta para dentro mo. Tu não vai caro. Que vai cair. Praise the Lord. If my people. É que ele vai tomar ela tomada. Ela só vai não. Ele tá matando um manico. Ele tá matando um cômico. Ele é que só eu não disse ele tu não. Ele tá matando dignita aquele clube. Que não é isso ele vai. Tava me dando também para não ter na vaca mitura. Praise the Lord. Quando ngai quando mais sabai kina. Enda roki ainda mais will enda lubiana. Ele cabe me dando sino com bola casa. Na bisofa que vai dormir lá. Praise the Lord. Vai tu não mara, não posso vou, sangue então tu vai ver. O que não tá matando essa bomba lá. Ele cabe sino tu juba. If my people who are called by my name. Praise the Lord. Ya do trabalho toda. Ele que todo tu como cá. So ele que não ele interview da vai para Christian. Praise the Lord. Hallelujah. Allah will dizer que não é Christian. Can I pray for you? Praise the Lord. Dalam orang berbicara orang dia ngomong, "Aku sampai turun juga mau muslim." Aku iwan nak tak dorong. Praise the Lord. Nang orang serang ada satu orang yang Kristen, partai asal yang Kristen. Praise the Lord. Apa kamu? Approach dia kalau sudah orang tua orang tua, betul saya kita orang miskin di terang, orang sekon di terang. Ini kami sini buat. Namun non binti kau kira nak tahu. Ini sekali buat turun nama. Mau partai kira nak tahu.
we wash our blood. In the Bible. Praise the Lord. And then another people are going to attack you. And I come in and see the poor. I was at the wash of the wash of the Praise the Lord. We're talking about the water of the Rama. A two can of the Mormon, Catan and Ratu Marino. When the was sent on a crew. When the real kind of the crew. And the women are washing from the water of the South. When the Talibano in the washing crew. Praise the Lord. Although to my American and Massaudi, it's our own washing crew. Come to the Biblia. Yeah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Karena orang batura kan sama orang bilang kata mata. Sabi kata kami orang bilang kata. Oh itu lebih gede orang sekali orang bilang kata itu. Orang bilang kata itu. Kalau kamu tahu mudu, lebih ditunggu itu dah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Terus cuma apa? Oh orang mati ni kah? Kita nak kami tentang kami ada sini bersini pernah berguna. Praise the Lord. Kami itu nak apa? Mereka apa? Mereka mau terima. Hallelujah. For them to humble themselves. Praise the Lord. Namun ni malu tu kikanda. Ena kami bina di sini dah. Saya ni jangan orang tu nanti orang malu. Praise the Lord. Saya ni tu kalau saya malu saya malu bi. Isu orang tu boleh saya kami dah orang tiga. Hallelujah. Praise the Lord. Lepas kita harus kita nak tu. Ena kami bina di sini dah. Kalau mereka kalau saya minta orang kita suka lalu. Saya buka. Nama mau saya sama. Sama-sama ini saya di kerja. Situ tidak mau mata buka. Saya tak tahu. Ini yang tiba kerja mau yang mau buka. Saya orang mata kan tu buka. Praise the Lord. Aku ni bawa buka lagi baru. Hallelujah. Dan sekarang ni buat orang orang. Tapi bahasa ini humility, betul? Nampak? Dan tu buka. Praise the Lord. Orang sebentar Ramadan ni tu cerita tentang tu kalau kerja sita. Lagi orang kamu semua sebentar tu minta nampak. Praise the Lord. Dan sama tu mau semua tu mana? Saya kalau kita sama semua orang itu sama mesti kita apa? Praise the Lord. Waktu orang memang satu kali orang keluar dia dah. Lepas nak kau itu mau zakam tu orang riba apa pun orang tak orang suruh. Itu sana orang tak orang. Praise the Lord. Yang mau orang terus orang. Itu orang itu orang orang dia kata terus. Kerana dia kisah you. Hallelujah. Boleh humble, having also in the modest or low estimate of one own's importance. Hallelujah. Dan untuk kasar apa ini? Kita tambah satu nomor balasan yang dua. Kita mau tahu pasal nomor pasal dia apa? Praise the Lord. Dan nomor kita turun berapa? Oke, kan nomor berapa? Cisu turun berapa? Kalau mati. Dan mulai apa? Memang orang mati. Praise the Lord. To serve that purpose, so you and I can have heaven. Praise the Lord. To have that everlasting life. And I can't even understand it more. Tetapi yang bosan waktu nak kena humble, to be meek, to be respectful, to be submissive. Hallelujah. Bosan itu dia. Praise the Lord. Kemana sebenarnya sambil berakal, atau sambil berbaktimu, atau sambil berlutaki, maka sesuatu tanah terus. Hallelujah. Hallelujah. Sambil berakal, sambil kembali balik. Hallelujah. Praise the Lord. Lepas kita tahu kita nak tu. Hallelujah. You need to be submissive. And I can't be nice to you that. And the church was saying, "What can you do? What can you do?" Yes, the Sulia was going to know what. Okoya sakaki no okoya. Oyo sabe bele saborati na naklo. Karena tak boleh kita tunggu ka naklo na koraji. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Selama yang anda tahu pura-pura. Osne kalau tu lo santo tu ka. Ela berarti berlaku. Amen. Hallelujah. So you need to be humble. Humble. Praise the Lord. Yang pernah mereka bilang dari lain. Kita terus lebih kita kalau kita tunggu. Hallelujah. Kita menurut kata kita menurut apa? Menurut kita itu apa? Praise the Lord. Ini kami bilang dari sini lain. Ini itu kami waktu. Oh ini saya bilang seperti itu. Ya sesulian Allah berhira saya lo. Mungkin kalau itu boleh cuma. Family go. Ini boleh itu cuma. Hallelujah. Atau tu lebih tu senang lupa. Kita di family
Tuhan tinggal nabi bagi berumah. Praise the Lord. Tuhan Mari você não suka todo dia de garua. Waktu malam roh. Ia kok koya. Ena apa boleh beli koya. Kalau boleh beli kita. Ana pray. Hallelujah. Satu lagi weekend. Nang sama ni wo. Men, ayo tu mata ser santo sana. Oh, hallelujah. Lebe ramai tu pamanang itu rumah. Hallelujah. Pray dia. Praise the Lord. Yang santo sana ko na lima na doon sila. Hallelujah. Hallelujah. Me buke ke andar gina na ko. Ya papaya, ena bangala buli buli koya. Ena bangala malu muta. Ya papaya, la bangala malu muta koya. Ena bete lagi. Ini salta. Tama tama lipo. Ena malu lipo. Kan boro tanga telu bapak. Praise the Lord. Me buke ke andar gina na ko. Ena ka bibina sine ko. Mata ni bon pita. Wasi ni mati ni lebe no orang batu mana peno. Osta to sana to na mena simbol tam. Jangan orang ini tu ni bom boleh nak asal orang mena simbol tam. Bisa dulu kalau satu motor orang masih keluar. Haleluya. Mata ni pita wasi lima. Tina ni mana orang batu mana peno. Oi kim do tangan dulu bo. Do bom mulu te kim do. Oi nangas. Praise the Lord. Betul kira. Ia do tu bom mulu te kim do. Pakai kim do. Praise the Lord. Kita kan ada bom mulu tak. Ha? Praise the Lord. Sekarang teman-teman melu isu teman tapi waktu kekai praise the Lord lebih barang tangga tadi enak kami sini kuat. Dokter ngomong nutik kim do pakai kim do. Kata pakai sulu enak ya koko. Praise the Lord. Hallelujah. Bebuke kan taruh gini lalu. Kalau untuk mena rasul mata sekali untuk ubah kasar. Saat itu waktu mendengar tu asal dulu sama tu. Dongaro na dengan itu orang terlalu tahu. Praise the Lord. Betul kaki tentang kamu juga orang terlalu tahu dia. Praise the Lord. Kamu tak sangat membuat kaki mana kau? Kamu selalu pergi. Hallelujah. Banyak kali orang dulu berjuang dengan itu orang berapa. Kamu itu bikin tu orang tak terlalu masih. Hallelujah. Juga orang tu dia berapa bulan ini bangga berpas melotot. Hallelujah. Kan murid itu mau lo percaya cerita tu dia. Pasal sultan mata tu. Hallelujah. Praise the Lord. Jangan satu. Pero sama belum tu, sampai pakai lima kali tu. Tuan jangan masuk ke dalam mo. Enak kena mau nanti pakai beli kok. Patience. Allah kebaikan. Kalau mau ya tu mau rube. Kalau mau bilang kata tu nak perlu. Mana tahu? Enak mau puji. Enak pakai beli. Haleluya. Usah tu dulu. Sini pakai kata setengah kilo. Haleluya. Nak tahu? Enak mau lah. Enak baru. Enak sultan ni kok. Haleluya. Boleh kenapa? Saya ngomong dulu. Haleluya. Semua ko ya. Tuntang tunggu boleh tini di cewek sama siapa. Daw kamu belum tikim daw pati turang. Menala beti kam daw lagi. Semua orang kena kain dua malam ini. Sista, lalu muka nasi nggak santok kan sana. Ayah, bapak nggak boleh baik tambah baik santok. Baru saya tahu boleh berarti. Saya kan nonton kelas dengan. Haleluya. Bebuke kita. Waktu lu cuma ngai. Kita mentor mana? Kita mana? Bapak kan tutur berarti sampai lagi masuk. Lebih cepat. Haleluya. Waktu mau manajer. Lepas mana bapak boleh nggak kayak patah di industri yang benar. Haleluya. Bebuke kita mungkin nak keluar. Enak kami benar sini.
tuh kok itu di sepatu. Haleluya. Eu turun di benteng. Bentar mau ternyata. Turun kalau udah benar kata datang lagi baru. Kami mau tadi. Mau tinggi benteng turun berapa? Enak kau sini pembicara jadi tu mana tu? Enak kau sini kalau tu before ni baru kan never become a reality. The people of God must meet these four mentioned ideas. Pasal dengan mati ya, mau tinggi. Satu minum itu satu musuh. Oke itu lebih penting. Sambil itu nama musuh. Warna mulai lagu. Praise the Lord. Coba kau turun ke mana sampai. Coba kau sebut kau pakai coba. Oke nak sampai dengan mulai coba. Betul masuk. Hah? Betul speaking tongues. Benar katanya. Betul gunau. Betul mesra. Benar katanya. Coba kau ini susah. Haleluya. Kau yang susah. Jangan sampai. Haleluya. Sama-sama turun ke mana? Ya Allah mulu betul banyak susah. Nah ya Allah itu turun ke mana? Haleluya. Turun mana ni tapi kan tapi nurma. Nah ya Allah betul turun sana. Ya Allah meminaka. Kalau turun ke mana mana turun sama tahu. Mana mana turun. Praise the Lord. Debu kita tak kena nak lo. Enak kami bila di sini dai. Humility. Haleluya. Wasatran humility turun ke mana? To be under another. To be submissive to somebody who is in higher position. Haleluya. Turun ke mana? Bukan saya turun ke mana? Ya, tu saya sudah mata mo. Saya betul sudah mata bos. Submissive to leadership. Haleluya. Namun ini mahu teki turun ke mana? Lomu bubu, lomu kira ka, apa yang kita akan buat orang. Haleluya. Oke, ada seorang orang tu yang makin kita kembali. Tutur tentang kita buat mana-mana. Seorang orang mau pandai dengan orang itu buat kita terdengar sampai tu dalam maluan. Haleluya. Kita benar tentang kalau itu buat. Kalau benar itu apa? Dan itu susu diberikan. Dan kami benar sini buat. Haleluya. Wah malu tinggi tu mana tu? Dan sini benar itu turun merah. Oke, malu tu. Praise the Lord. Semua orang fikir betul ini. Semua kita sampai di situ orang ini. Haleluya. Kalau mau biar apa kita kalau orang tu juga ya. Praise the Lord. Karena orang tu mana ini? Atau orang tu masalah. Saya bilang tu mau apa kita kalau tu orang tak tu mau. Praise the Lord. Itu mengarah mana kalau. Itu semua. He is to be a Lord and Savior. You need to hear from Him. You need to be obedient to Him. Hallelujah. Hallelujah. Jadi kita tahu kita betul. Enak kami bila di sini kuat. Saya boleh apa ya? Dan kalau kita ada terbangun, mana apa? Mana komplain lagi yang masih? Praise the Lord. Lebih mana tadi komplain di sana, komplain di sana. Praise the Lord. Untuk lebih banyak lagi. Jangan boleh apa? Kau tidak boleh apa? Buat kau. Hah? Turun apa? Pray. Jangan turun apa? Kalau kita lebih kau apa? Pray. Masuk buat kau. Dia kalau saya masuk, turun kita nolong. Semua tu mereka nak tahu apa? Masuk buat kau. Hallelujah. Praise the Lord. Belum ada orang discouraged. Hallelujah. Itu yang paling penting. Because you barking at the wrong tree. Hallelujah. Yo saya mendekat nota. Lalu menjadi. Orang Lord. Kalau kamu itu kamu lebih ada yang lain. Jangan buat. Jesus itu juga tak perlu buat. Yes. Praise the Lord. Apa kalau menjadi kita? Praise the Lord. Enak sini buat. You should pray. Dalam masuk. Haleluya. Turut kita cek bersama siapa tidak ruang. Oni tahu mana kalau mereka so. Yang nasi rawata. Kalau biar mati kina. Sasa ini raw menito kina. Salam begitu salia Allah meluka sables tadi cuma. Haleluya. Kasar dia cuma kasar lang mewa. Lalu meluka 500 day. Turut cuma sista. Ikut turut cuma per $50 day. Hah? Waktu mau apa? Oni tahu mana kalau mereka so. Yang ni sasa ini raw. You wish. Turun bawa. Oh saya sekarang rawata. Biar dia mati. Hah? Turun bawa langsung tu. Oh biar dia mati kita. Sampai sekali cuci dua. Sama kamu sekali cuci dua. Saya sekarang rawat menitau kian. Menitau kian itu. Berarti apa? Nisa bimba kabimba kina. Oni saya sekarang rawat terlebih kau dengan mereka. Berarti apa? Oni saya sekarang kira awal tu.
tu bawa sata mula kaneke, sata mula munike. Tu bawa mereka na pasti dapat start speaking tongues Tuhan. Praise the Lord. Kalau kenapa? Anda masuk di mana kalau kamu mendoa. Praise the Lord. Era kami menasihkan kau turun merama. Ibu masuk. Praise the Lord. Aku di rumah ngomong apa? Itu satu kosong mereka. Praise the Lord. Kalau kamu boleh cakap. Praise the Lord. Nama masuk orang mere. Mereka ni kami ni mau butuh kan. Praise the Lord. Yes. Hallelujah. Lebu keke na rugi na kelo. Ibu mau kene. Laki dalam bakal mata ke turun suruh ba turun ba. Ta, au sabi na kata mau turun kuco. Di sana Romingo. Ya usah sudah sekarang boleh mundur bertengah conference mo. Eso mo disi sudah mi kono betul kana ko sudah profile 5,000 ya. Ya satu masih style mo. Hallelujah. Wa pula sa mana sa ngasa tahu ni. Sa kami rumah susu ka tolong. Hallelujah. Lebu keke na rugi na kelo. Rasul masuk di bawah kelo. Lui ka turun kelo. Kan masuk turun na. That's a humbling experience. You humble you turun. You are my source. Kalau kamu masukin, lah kau mau masukin aku. Di sana tu mereka kamu lewat. You need stuff, but you do not have enough. So you pray to the altar, the finisher of your faith, the source of everything. Bagaimana kamu tahu ini? Enak kami mendengar ini. Hallelujah. Betul itu seorang lagi kawan saya ini begitu kami. Ni masuk tu ngah, ni pun. Ini Roma mulai dalam serangan. Hallelujah. Nama semela cunga kalau cunga. Hallelujah. Besar tinggi nomor nama. Praise the Lord. Dan kami mengatakan bahawa siapa dosis tak akan berlalu masuk. Hallelujah. Kau bakal ngatur ini musawa itu dulu. Praise the Lord. Kalau kenapa? Masuk tu. Beliau tu nak masuk. Hallelujah. Sebagai turun di sistem memuliakan. Zabutar Rama lebih papa. Hallelujah. Zabutar Rama tak boleh keluar. Enak kami sini buat film apa saya buat dia. Ni tak pun yang mana kata kau pun yang Allah. Enak nuraka. Boleh kenapa? Enak kami yang sarga. Praise the Lord. Bawa tak keluar keluar apa? Masuk. Dike. Kena apa benar? Dosa masuk turun lagi malam. Obat sama tak kalau malam aku salah dike macam turun lewat. Praise the Lord. Dike macam kau pada dike macam. Lalu apa yang kamu turun lewat? Oleh kerana saat ini, saya sudah bukan turun lewat. Maka yang mati. Ya betul kan? Saat ini macam mana? Semua mana merah. Hallelujah. Bagaimana sama tahu sister Kitty, suami kita tahu dia tu orang itu Maria. Saya bisa selalu lewat. Entah masuk juga, entah bahan bau juga. Bukan sih entah so. Praise the Lord. That is faith in action. Yes. Praise the Lord. That's humility in action. Abang tiga masuk. Praise the Lord. Siapa yang apa ya? You need to seek His face. Praise the Lord. Wala mata, wala mata ni kalau. Enak kami bilang sini dai. Seek His face. Praise the Lord. Dalam wala kalau turun ramah. Tapi kata orang masuk, orang balik itu mana kalau. Orang kesana mana kalau. Apa semua seek turun ramah. Orang sama tak kontrol ramah. Kontrol mana? Cindi parti istri. 10 pieces of silver. Sepois. Ia yang dua. Dalam kali apa? He says until she found that one. Sahabat teman yang bukan sangat itu, bebas sangat itu nak keluar. Karena sangat yang boleh buat. Praise the Lord. Bebas kasar tadi nawan baru lagi lah. Hallelujah. Namun bukan sangat itu nak keluar. Ini kami benar sini pun. Lu kalau saya tinggal di betina wan. Suppose a woman has 10 silver coins and loses one. Won't she light up the lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it? Tak boleh datang betul. Praise the Lord. Karena you need to make business with Jesus. Praise the Lord. Namun bahasa kerana itu aturan berapa? Berbahaya lo sana. Bukan diletakkan. Namun bahasa kerana itu. Aisyah wasil di musuh kali begini orang. Waktu makan orang. Tahu bahasa kerana itu apa dia apa? Sudah apa? Haleluya. Balik dalam. Namun suci pada sana apa? Sama dengan tipu. Praise the Lord. Sana lu may sarang orang sarang ko kini semua itu. Sana kay bato ba? May no tu yang satu ko lebih. Haleluya. Sampai cukup kan? Praise the Lord. Tasol di mana na chance.
It is your choice. You decide not to. Praise the Lord. Seek, inquire of the Lord and claim Him. Karena pertolongan no claim terima. Usah claim tak serangan aku. Kalau bila belum sama malu, di mana kuasa kerasan kalau belum sekarang musuh nampaknya. Praise the Lord. You need to claim for God. Praise the Lord. You must inquire. The things that you want to be seen. And I look to Manda. And see when you go. Priority by Tom Manda Tibo. Praise the Lord. And I come to say, you need to claim Him and His strength. So when I come to praise the Lord. And see when I go. His might. Praise the Lord. And His inflexibility to temptation. Bukan orang. Kalau sesuatu turun berapa? Pikiran teman-teman itu satu orang itu haleluya. Sampai dengan apa? Sampai dengan apa? Itu nih tahu. Sampai dengan apa? Tahu coba. Sampai ini nggak sampai dengan gigi apa? Sampai gigi aku semua. Jangan itu lagi gigi. Satu teman-teman gigi. Haleluya. Berukin kan terus gini nak keluar sekali kok. Kalau masa kerana keluar, kalau pulang tinggal dalam itu. Praise the Lord. Aku ni sudah orang boleh. Praise the Lord. Haleluya. Dia pasti nanti kalau puasa, saat ini ngumpul dalam puasa, itu sambul dalam puasa, kalau dalam puasa sih tidak bagaimana dalam tamu. Sini round cuma, itu tempat anda di dalam. Praise the Lord. Dalam suatu sih, dalam kami itu usaha round itu ada tempat. Reality, pasal terang itu. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. You need to seek, you need to require His face and His presence continually. Praise the Lord. Ibadah usaha mendrama, usaha masyarakat, namun satu pemukina, usaha marah itu, usaha kami itu, usaha musik itu, usaha sini dengan beleng itu apa? Berterus, jangan main marah. Jangan marah untuk kami. Jangan suka biko. Kuat main mulai bersuci dengan. Haleluya. Kalau kami itu patunggo, sambil dorong ke apa? Tuh paksa dengan itu apa? Praise the Lord. Praise the Lord. Sambil itu teman-teman mau pasangan lebih kata lesok. Praise the Lord. Dengan lebih bangun apa? Saat lagi dalam memang. Semua yang nanti kita tahu mana kontak bos itu. Kalau teman-teman curi bos siapa? Di bos yang tua sih awal orang fit. Untuk ini dan sawan mau orang malam, mau lebih malam. Praise the Lord. Wala tampar sudah minum mula. Kenapa kau pergi po? Kenapa nanti kau nak kami minat sini saja? Saya wala ada peturangan malam. Saya wala ada tukul turangan malam. Kita pamul mengumpulkan. Saya wala ada tukul minta masuk. Saya tukul minta melewat keluar nama to seek His face. Itu terkami kita sini po. Itu turn from your weakness. Praise the Lord. Pasal kamu terkata kami cuma di bola-bola kita. Ang minggo, berkata mo tulis sila. Semua dari tumbuh. And then don't bother. Praise the Lord. Kaya mo tulis ko na sa kanila. You need to turn from your weakness. Ano na weakness? Ha? Weakness na mo sa nga po. Ibu na bisa na. Praise the Lord. Nang pula sa mga semua ng kalay. And kami na sila po. Yung sasin ko mo. Semua ng kalay. Praise the Lord. And kami na sila po. Kurang mo. Parang kalay sa kanya. Itu tiba. Praise the Lord. Kau yang kami nak kaki, waktu itu kita kenal Allah kami nak kaki. Haleluya. Sekarang itu kita masih kusut teman anda. Tak suka apa kita anda. Itu juga tahu tengah yang utai kami nak. Yang paham ini orang. You be humble. Yes. Haleluya. Siapa teman anda? Itu berasa di bawah kaki. Haleluya. Itu sih bapak. Jangan lupa anda mens. Tahu saya tak boleh. Praise the Lord. Haleluya. Saya kalau benar tak boleh. Hallelujah. That's why you need to pray. That's why you need to seek His face. Kamu paksa kenapa? Kamu paksa kenapa? Kamu paksa. Itulah kalau kamu paksa satu nanti yang paksa bukan itu sangkal. Siapa? Kamu paksa sana. Bawa pakai kemikina. Berarti apa? Nak cinta mereka di mana cintamu? Kalian yang mulut malam. Boleh ikut cinta. Pakai kemikina paksa. Praise the Lord. Paksa kenapa? Minta puasa bingung apa? Ini talking point. Yang apa?
tujuh tahun masuk. Oh, Thailand bro. Praise the Lord. Kau sampai di bawah sebuah itu, sampai di bawah sebuah. Sudah ngomong itu. What are you gonna do about it? Jadi just go. You can accept it. God from your way to please. Praise the Lord. Hallelujah. Enak kali benda di sini kita itu akan berapa? Hallelujah. Bawa kita kita lagi. ऐसे वैसे हम सब कल में तीन भी तू बात तो बड़ा क्या करो लेवी लोग तो मतलब था मेरा पीता ना नहीं बड़ा हाँ तुम जो पा लेवी लोग तो मतलब ही बड़ा kalau tu itu pak, kita masa teman-teman sama-sama aja, santai lo sama-sama kita pakai surat nara lagi itu yang begini, itu surat kata lagi itu nara tu, praise the Lord, berkah sangat tu kembali, you need to turn away from it, saya ngomong kali itu, praise the Lord, itu bos nama bos style, lah bos kalau mesti apa lah bos luar, praise the Lord. O baka sama tayo doktor ako sino ba so mo. O do tulo berarti mo lutu pinong tamo ko kasabi mo posta. O bala. Kung mo mo siya sa tumus sira. Isa ko so ko mo sino rin itong bigta. Praise the Lord. Me bugi ke taro kino na tulo ni sine dai. Tulo na ka sine ke baka tulo na sine dai. So na mo patar tra. Buli bala. Praise the Lord. So no to sa sa kinang doktor na ndono. Hello. Praise the Lord. Bebuke kita taruh di dalam kelau. Kan kita, you need to turn away from it. Kenapa tu? Sama suci kita. Kalau teman tahu, bermimpi dia. Praise the Lord. Rano malam hasil tu. Orang kasar nang orang cuma malam kita. Praise the Lord. Lama hasil tu mah, orang waktu mah, membunuh tu lagi orang waktu mah. Aku malam orang satu di bawah. Itu cuma orang sendiri. Dan orang tu cuma lagi ada bos tu terbang. Dan waktu tu waktu kacau orang mati. Memang kayak itu orang gitu. Salah tu orang orang itu. Tiap orang gitu. Posatan itu. Itu nasi. Sana orang nasi. Sana orang itu. Praise the Lord. Itu coba. Ibu sini dari mata bu. Cerita. Saya satu lagi cerita. Sana orang sana melukis. Praise the Lord. Tapi betul tidak sama orang. Praise the Lord. Ya untuk orang yang berapa? Itu yes. Praise the Lord. Teman-teman tu semua kali berarti orang kayak batu. Saya nggak ibu berkali ini pun cuma begitu. Ortu ya kali ini. Saya di pulau kali ini sekali. Cinta mati. Praise the Lord. Enak kami menasih kau. You need to turn from your wicked ways. Lain berteman-teman dan pintar dari bawah. Kami sultan ada itu menerima sama. Sudah mendapat sampai tanda hidup kartu. Haleluya. Cuma ini sahabat. Lalu terus berubah sahabat untuk bisa kerja. Praise the Lord. Terus cuma berubah yang sini deh. Mengarau dan membakar sama. Praise the Lord. Berarti boleh saya lagi. Praise the Lord. Pernah bapak saya sendiri harus mengambil ke sini dan membarang kami dengan orang sini. Praise the Lord. Episode 15 kita habis kita nanti dekat Tuhan. Bakar sama. Praise the Lord. Bebuke kita tahu. Lalu kalau kita lebih sotaki. Orang timur sangat juga batatan. Kalau orang timur sangat satu nama pemaike. Betul-betul he is been defeated. Praise the Lord. Yang membuat suatu kenapa solusi, sanggupa, sama melulu kepada. Amen. Kita berdoa. Praise the Lord. Nak tolong kau Tuhan berapa? Dia bukti terima dalam ibadah. Nak tolong ini kau. Lebih lah bermula mencoba. Nak nona. Saya nak ngomong lebih kagok, sebelum lebih menyetar kalau terpos dengan usaha ini lebih bahasa. Cuma ngomong lebih ngomong. Praise the Lord. Ini ngomong lewat sana mulu waktu. Lalu waktu itu kalau saya dikawin karena mulu kembali. I'm sorry to say that. Praise the Lord. Jangan ada satu waktu tu ini kan dalam mulu. Oh waktu itu waktu itu ngomong. Praise the Lord. Dan kami nasib tu ngomong. Lebih saya lomba pokoknya tanggal tutul orang lebih besar
Untuk minggu anak lu. Saya lo mau kupa. Tentu tolong. Haleluya. Haleluya. Karena ketika itu tidak terus lalu. Ini nama dilihat kita. Haleluya. Namun ini pakai kita dia. Sabar anda kita kue waktu itu. Asal anda tempat kita yang nunggu. Mereka bingung. Terakhir berapa? Terus aku dipikir dari repent, pakai share betul. Kalau saya kira betul, tapi biasa nanti aku betul. Praise the Lord. Biasa nanti aku. Lalu nafsu semua roh terbuka. Pasal overtime semua. Praise the Lord. Pasal segi pasal yang lebih bijak. Lomba senanggo. Kami bersih. Karena pasti penting itu tiga poin kurang berapa. Ini kami sudah tiga kurang berapa. Betul. Betul itu boleh. Praise the Lord. Saya katakan dulu untuk itu nggak ada. Praise the Lord. Lalu kau nasam nanti yang mana? Praise the Lord. Tuh dulu bos. Sebagai dosa pembuat. Di sakristo aku tisu, di satura aku tisu. Asal pembuat dari dunia lorna. Di bawah tujuh kota merah mata kalau. Rumah termula. You are saved. Ada begitu tadi. Praise the Lord. Bukan kita. Bagi ngomong, waktu saya ngomong mana? Lord, I feel. Praise the Lord. Aku ni dengan kisah. Semua kita orang tu boleh. Itu pasal kita nama tu umur. Haleluya. Nama baik ya. Nama ni nganggo. Praise the Lord. Nama nganggo. Nama ni sesuatu kita. Nama kita kita umur. Nama marah itu nama semua. Praise the Lord. Haleluya. Turun lagi marah. Pasal kita masih tetap menurut tu prosesnya, mana tak, proses, mana timbul, lakukan apa, mana lesbi kita apa, zaman kita tak teman, bila mereka berjumpa, mana timbul apa, ibadat mana, dulu orang apa sih praise the Lord, kamu ni memang motor semua, praise the Lord, kamu ni memang taksi staff ni berapa tu kamu ada sendiri nombor ini lagi. Dengan Allah ini apa tadi? Sampai dengan Allah. Betul tak kata mau betul satu ngambil dua lagi risau. Praise the Lord. Bukti kita dalam bilang aku. He will receive. He will restore. Praise the Lord. Aku ada restore tak akan merugikan. Ada kami berhasil buat. Ada kaya tata ni mati tu lagi. Praise the Lord. Berapa ribu dua minta. Dia bukan dulu. Praise the Lord. Nama dia benar ribu sudah tahu. Dia benar kata ikut turun orang memotos. Itu nanti tiga era sih kami nanti tu, berapa ni bom bulan yang nombor, era sih nanti tu. Mata ni cuma pasal dua kira awal nanti. Kita kaya tersakai ni sasa kan nanti bola bola. Sampai ni sini kena mana? Praise the Lord. Autor lebih banyak lagi. Kalau dulu, tu nama sini tu. Kalau ni sekarang lebih bola, lebih sampai di sini. Praise the Lord. Hallelujah. Tu nama sini kalau. Kita kau satu pun sasa lebih bola. Anda sampai di sini kena. Sasa kira baik anda nanti. Praise the Lord. Turun ini harus aku. Lain itu nanti. Ibu satu pun boleh saya kasih nabi nanti. Praise the Lord. Haleluya. Membuktikan kita nanti. Kita kaya sahabat besar nanti bola. Saya nanti lupa. Praise the Lord. Musuh jipo. Sama-sama lagi. Kalau minta kita nggak sasa itu. Untuk ibu kita. Kita kaya tu sama kaya betul. Dan terus musuh. Sampai hari kita nanti. Jangan berlarang tertawa. Untuk ibu kita nak keluar musuh. Nak kalau manito, nak keluar bila kau betul-betul nak praise the Lord. Hallelujah. Itu nak kau mana? Nanti apa? Then I will hear from heaven. Praise the Lord. Nanti aku mau tahu. Praise the Lord. Bersama sama lagi. Dan aku mau kan mudah. Kalau kita mau melompat lagi. Praise the Lord. Kalau mau melompat keluar. Belum masuk, belum tangi, belum kira belum musuh tidak ada. Terus bawa. Kalau musuh terlalu banyak, kalau bawa nombor. Hallelujah. I will heal your land. Aku tu cuma kalau sini dah, saya akan heal your land. You will heal your relationship with your husband. Hallelujah. I will heal your relationship with your family. I will heal your relationship with your workplace or boss in the church, in your workplace. You will heal. Praise the Lord. Mereka bimbingan ini baik turun yang mana? Doa kaya watau tu mas. Ada sini juga tu tu nasa kita proses bawa kita tu bawa. Kita tahu sama level lo boleh bawa mana?
Soalnya rumahnya terang. Hah? Udah mau betul betul. Bukan kata bicara. Kaya awal mulai belum mampu naik apa? Yang siapa yang rumahnya? Yang mulai betul betul. Praise the Lord. Yang lupa kasam. Praise the Lord. Muncul waktu itu sini harus dimasuk mana boleh dibilang muncul. Muncul tu berada. Praise the Lord. Kau kena buat anak tu nama. Mana lu? Praise the Lord. Kau muncul di baik. Wah mana lu boleh. Praise the Lord. Beli masam sabah. Melayu sam sabah. Makasam sam sabah. Nonton makasam. Enak sih berada. If my people want more money, I'm going to say, pray, seek my face, turn from their wicked ways, and I will hear from heaven. Praise the Lord. Give your seeds, and I will hear you. Terus semua setelah kita bawa benda kami ini, bila awalnya surah, bila awalnya, kita bawa benda kita turun na, mau benda kita, bila awalnya benda bos sebagai mami, dan kami benda jadi saya dulu. Ibu kita turun, bila awalnya benda lolo, benda itu bos sebagai turun benda mami. Bos itu lolo, bos itu benda itu. Bos itu turun kami berawal lagi dalam mula, dan kami benda jadi. Bila awalnya benda lebih baik, kita bawa benda kita raya oleh benda kita. Lagi ada yang turun nanti kau benda bos, and do something with it, Father. Bila awalnya besar lawa benda Kongo, kita sampai politik mami begitu ni. Bila awalnya benda tali mami serta bagi mami. Cisu lebih turun, lebih menggulang di dalam turun. Dalam kasus orang orang lain, orang praise the Lord. Kami posisi lebih banyak keluar dari tadi. Memang ada tahu dan kami menanti. Tentu kita terasa orang yang menanti terkawasi. Tu tak dapat tiga pergi yang bercerita. Haleluya. Kalau batu lalu. Haleluya. How
wash the clothes. They'll put the mind on my board. Hallelujah. Yes. Bridge hut. Yeah. They'll put the mind on the room. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. I can't put dollar on the back of the fire. I'm walking on the room. God can heal. God is out here. He can heal everything in your life. The promise of God for you today. I will forgive your sins.
mighty name. Father, I declare the abundance. Hallelujah. Abundance. Abundance. Overflow of God's glory. Overflow of God's power. Overflow of your greatness and captiveness, oh God. Overflow of your love from their hearts, oh God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Father, Lord, turn us out to the middle of the car. Oh, Father, Lord, turn us out to the middle of the car. Oh, Father, Lord, turn us out to the blue car. Oh, Father, Lord, turn us out to the
hear from heaven. And when we want to vote, you can really close. Hallelujah. We don't want to pay that back. When we want to vote, you can also cover. The captain, the captain, I will hear from heaven. Amen.